Mixeweta ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko, tlhela ni mi tshikelela na xitlokwana. Ku na ritshuri eka Gaza. Ritshuri leriwani ri vangiwa hikokwalaho ka risimu ra xongi ra munhu wa munhu. Risimu ra xongi ra munhu wa munhu ri le ku veni na nkundrumulo kumbexani ri le ku rhandziweni swinene eka Gaza. Loko hi karhi hi jikajika eka tindhawu ta ku hambanahambana hi twa risimu leriyani ri karhi ri tlangiwa hi ku vuyelela, xikan'we na le ka swiyenge swa mabulu eka vo TikTok, Facebook. Ku na challenge ya risimu ra munhu wa munhu. Vanhu va le ku kombiseni ku va va ri tsakela swinene risimu leriyani. Se leswi swi endle leswaku ku va na swivulavula swa ku vula leswaku risimu ra munhu wa munhu ra xongi ri lo koperiwa kumbexani ri lo yiviwa eka risimu ra Skiza Boys. Skiza Boys hi lembe ra 2021 hi N'wendzamhala va humese album leyi vitaniwaka Dilika Ntshava. Naswona eka album liyani ku na risimu leri ri vitaniwaka munhu wa munhu. Se vanhu va vula leswaku risimu ra xongi ri tekiwe kusuka ka risimu ra Skiza Boys. Mina ni lava hi languta kusuka lawani hi ta tsundzuka leswaku xongi wa ha ku hambana na Prince Rhangana, kumbexani wa ha ku tekeriwa murhandziwa wa yena. Naswona u yimbelela risimu leriyani ku va a tirhila kumbexani a humesa matitwelo ya yena eka mhaka leyi nga n'wi humelela. Ende mina hi ku vona ka mina ni vona swi nga hoxekanga hi mhaka ya ku wa ha ku tekeliwa munhu i va endla risimu ra munhu wa munhu. Se i ndlela yin'wanyana ya ku va a kota ku phofula matitwelo ma yena. Ende hi nga rivali leswaku xongi i nqambi, ende loko a ri nqambi ndlela ya ku va a kota ku humesa matitwelo ma yena i ku va a humesa matitwelo ma yena hi vunanga. Se laha ka risimu leri u humesa matitwelo ya yena. Xin'wanyana futhi loko swi fika eka vutumbuluxi bya tinsimu a swi sunguli ku va na tinsimu leti ti va ku ti ri na mahungu yo fana kumbexani ti thyiwa mavito ya ku fana. Ku na risimu ra tatana Elias Baloyi leri ri nga thyiwa manana wa nkoka, kasi na Dr Thomas Chauke na vona va tshama va yimbelela hi risimu ra manana. Se loko mo languta mahungu lama ma ri layani a ku vulavuriwa hi nkoka wa mutswari. Se a swi hoxekangi sweswo hikuva loko xi ri Xitsonga xi anamile. Loko ri ku hi ku munhu un'wanyana u tshama a endla risimu a vulavula hi mutswari kumbe a vulavula hi mali, a swi vuli leswaku tinqambi letin'wanyana ti fanekele ti nga ha endli risimu ra ku vulavula hi mali. Ku ze ku va na tinsimu ta ku fana na va Milorho. Risimu ra Milorho hi ta tsundzuka General Muzka u ri endlini, Dr Thomas Chauke va ri endlini, na Mr Post na yena u ri endlini. Laha ku vulavula timhaka ta ku va munhu a lorha a khomi mali kumbe a lorha a ri na mali yo tala, kambe loko a pfuka a hlamba xikandza kuma leswaku a nga na nchumu. So hi ndlela yaleyo loko mo languta mi ta swi vona leswaku mhaka ya ku va ku yimbeleliwa hi mahungu ya ku fana kumbe mahungu man'we eka tinghoma a swo sungula hi xongi. Se mina ni vona ingaku xongi a nga na nandzu ku va yimbelela risimu leriyani, a swi hoxekangi, a ku na nandzu kwalaho. Se hungu leri nga ku jikajikeni ra ku xongi nghoma ya munhu wa munhu u yivi ka Skiza Boys, ni nga vula leswaku ina risimu leriyani ri vi na nkucetelo kusuka eka risimu ra Skiza Boys, kambe mina a ni voni nandzu, a ni voni xihoxo eka mhaka leyiwani. Lexi ni vonaka xona no vona ingaku vanhu va ringeta ku lata yisa xongi ehansi hi mhaka ya ku xongi mi ta tsundzuka a nga sunguli ku humesa vunanga hi album leyiwani. I na ti-album ta ku fika 5, kambe loko ho languta album leyiwani yona yi nga fika yi va na matimba ku tlula ti-album ta yena hinkwato, naswona hikokwalaho ka risimu ra munhu wa munhu. Se ni vona ingaku vanhu va lava ku susa mikutlunya eka xongi eka hit leyi a nga yi chaya. Se mina ni vona ingaku leswiwani swo fambelana na mavondzo ehenhla ka xiyimbeleri ku va xi jelezeriwa endzhaku ka loko xi chayi hit, hi mhaka ya ku loko ku ri ku risimu leriwani ra munhu wa munhu a ri fike ri nga tsakeliwi hi vanhu kumbe ri fike ri nga rhandziwi hi vanhu, huwa leyiwani a yi ta va yi nga ri kona. Kambe huwa yi va kona hi mhaka ya ku risimu leriya ri le ku rhandziweni swinene hi vanhu. Hi yo mhaka ni vona ingaku swi fambelana na ku va ku va na mavondzo eka xiyimbeleri. Ende swilo swa muxaka lowuwani swi va swi karhi swi vangiwa hi vaseketeri, a swi vangiwi hi vinyi va tinghoma.
lama ko va mavonelo ya mina, mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments. Eka n'wina mi nga za ku mi subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani, ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko. Tlhela ni mi tshikelela na xitlokwana. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina a wu khensa swinene, hi tlhava tsolo ehansi. Laha ka Dilolo Store YouTube channel hi le xigodini.